how are you? I'm fine. Apa arti itu Kak Kusoi? Hehe, kalau seromi, Kak nak lo tahu lo Kak baru skor Petang Kak nonton TV tu, macam tu TV orang tu Kak satu orang macam itu. Oh baik. Ya ampun nenek Kak kau. Ayolah kalau itu lanjutlah Kak Kusoi. Yora, kisah. Itu nasib dan naikin niko inyonya kamano akhir bulan sekoran tibo paniang yo lo macam-macam persen itu apa nak di kako apa nak di gari apa nak dirasok hingga nak jadi alah semangat itu paniang ayai itu nasib dan naikin niko inyonya kamano akhir bulan setoran tibo paniang yo lo macam-macam persen itu apa nak di kako apa nak di gari apa nak dirasok hingga nak jadi alah semangat itu